Afghanistan chu misual firfiak Taliban ten lalna le thun ina an chel le atang chanchin lungchiat thlak tak tak te hriat tur atam hle a news lo tu ber ani chomek zel Taliban kuta Afghanistan atluk lu chia khan abigin meichia le naupang te din mun tur ngai to ana hle a meichia te chunga khutlang in rel bol na konga ama ang ma khau ani to lawang anti hnu loka meche pakhat chu burga a in bel wangin sila in an kap lum le ringot ani Afghanistan meche mayor Zarifa Ghaffari ngei po Taliban in anob le wang hian thlaphang ma se huaisen takin machon le atuma anun na chu din mun hlau ma a om ti po hre chiang heti chung hian Taliban te laka tang hian tlan chiat atum lo ti asoi Zarifa Ghaffari chuan Taliban te local hun chu anga ka ama tranpui turin achung te tak ngial pon an theilo achung te kalsan theilowa apasal kianga omin Taliban te machon thei tur hian ru alo siam fel sa vek to a tlan chiat na tur mun dang reng anei lo ti British newspaper te ashilani kumsom ni pasari a upa Zarifa Ghaffari hi Maidan Wardak province a Afghanistan meche mayor masaber ani baka naupang ber ani telboka kumsang ni som pariat khan thlan ani meichia te ding na le chanwo hum hal ko nga thei to pa mala in o alo chhuwa thin ani Taliban the tu nei na nuaya om du lovin Afghanistan mi pui tam tak ten an ram an cho san ta a an du ber chu zalin le eng thol taka nun pa ngai tak man ani misual firfiakin Afghanistan anom hnu a chanchin duam lo tak tak hriat ani hnu a chanchin thalam aron om Taliban te hnuaya om du lawa an ram tlan chia san tu jinga mi Afghanistan nu pakhat chuan US an panna konga naw a hring ti hriat ani a US Mobility Command tarlan danin henu hi US C-17 a achuanga Middle East atang an tumram an panna thlo nan thlo san lai chuan anuam sam lo tana he meichia le anaw te nun chan nan hian an thei top tang meu an chua ti Air Mobility Command chuan toitar a soibok Germany Ramstein Air Base an thlena naute hi apianga 86 MDG-10 thataka lo boipuin medical facility lam ain kol tora hruai ngalani naute hi meichia ani a anu nen an din mun po athat thu an puang US yan July thla atang khan mi sing khat sang riat chuang thiar chu an ni to thu hriat ani a US C-17 cargo cheta zaruk somli Afghan refugee an chuanga za somnga passenger pur tura design ani a ma se tun din hmuna ero bitu a thei to lo tluk ani